Kotokomu ye boko de. This is league na se mu Jim one lawyer. Mo Jim grad. Mundi technically we are not out. Sir. Oh, was a football man. Technically fine. Yeah, we need to be on can use somebody. I say league. And be to miss. Yes. Tia once a day. Attention be here behind. Yɛbɛtoa audio yi so sɛdeɛ owura Safoduku Asante Kotoko communication director ɔde ɔpa kyerɛ sɛ no more wholesale signing ɛwɔ Asante Kotoko sɛ kane no na yɛpam players bebree ne akɔfo bebree gu ase this time around deɛ no ɔmo nyɛ saa ade no bi wɔ hɔ na ebi ɔmba ade bi a 5 or 6 players na abɛbɛka ho nti wesu ne nsɛm a owura yɛfrɛ sɛ Safoduku enso ede atu edwa enso ho no mama yentoa audio no so I slim kakra okay but possible okay so just say tomorrow that's was a bit my say yen bomb pass o mo ni we don't qualify player now if you that time na play you do okay the attention in now busy if you can if you can if ni ni na attention is me aboy dey wi na football match practice na be say the league oh this is much more attention ya no do no ano eko Africa final Africa upon there eno ye buja ye say no e really give the following week it's all you play bo match last match no we see one one yes am come azio yeah ye dey won eko bodwa o baby ne atwa bo match okay yes this any prepare do yeah we went to my division 1 for yi e ma twa azio so league ni ball na say MTN Africa no so ball and ne ko yana say ba ko yana mbai nti sa match ne die do opani bi ka bi ma mo for golden king e ma for so power na nye bone so bi ka do or die me bi aka beka anya ne bone so yeah o yes president dey anya bone yeah ba wuti the word die no yeah am for me so mati e ma ka say do or die I see mugusu amoye ho hye so ye do ye tutu ne mani people so say ball mo bo say do e wo so pa senye pa football na nsen refisi ukomo semo ne afro oh brother share display committee ere de mo status committee aka to na no je kotoko ene ma nko ya ma yako e officiate side kra o yeah se wo hwe refi pa Robert Imuse na wo kotoko ni pa say kotoko ni be bia ni bo na me sisi kotoko no na me dwo ko amenti ase ba fini no se ba wo se wo tumi mo ne ko fo mo ba na se kotoko ni be bia ni bo e se me bua be bia ni mo se kotoko sa de si ho do so we be yeah kotoko mrante no an ho kana wo so na die ma asem ne ye say kotoko make tenso moves bet me go aba any outside is offside e ba sa no a wo yi bibi e do ye yo go cry e se bi eni na no ye say ni kotoko de ye to se Ghana refuse ko mo juma ko so eni kotoko ya it's a team bit ma ko tiga in Africa team bit ma se kotoko na se fo of man ko ji e ko pomo do Africa se se bo club bia na se ya other clubs at kotoko but maybe am tell no maybe na pani bi interview Ronaldo busa se pani na unu amesi unu se no simpachopi se ka se ka sa fa se mo bia e tumi kabi Efesia do tumi bi exam yeah ya boy homodin tumi no modin mo so see idea ya kanu ne idi attention na bekoso okay ne bo so chance no e ko to ko junior team no yeah ke wona the young people prize no so chance no mo start middle league no yeah chance start middle league I person qualified the best the second division yeah into two obajwa bo no mo bodo do no a wo e so full alignment park no wo yeah and the one say ko to ko support is no mo ba na that class no ba no mo so kromo foni na begum e be gesi ko to ko what the gap will be at ya bo inu sa na je be do ba bi do yo okay initial se ne ya sha chiri na support no ko dia e na sa ye to kuma sia na ko to ko support se twa tra ba be ma for the do ma ba be twa fa ko to ko so last 2 matches na fe ya ko dise ka we ye group o cha the end the knockout okay is it 32 teams e move for pen e call division 2 we sinu ensema o reference Safoduku edi ebetu dwa ene osaka nsem bebre efa officiation na say referee no Kotoko a odisi alawe and I said one go never ma Asante Kotoko and so ka hasen I say nanse no say the
referees no omusi yene me detail Asante Kotoko na kawhia Kotoko ne other teams no and I say small teams no one wasn't koko Africa one wasn't ka favor na koko Africa but Kenyan referees ni bia majun pa say omo pese omo Kotoko akon kan Premier League nem say almost with Mako Africa mo de boa Ghana wetin ne sama references Safuduku at the tuja me dem asim wetin my media ne nana poko wetin me like or comments wetin about comment section no boa no let me go channel me bye.